lamentable kumae Oya foi intable kumae Agable kuma bakula mabi Mabie yo yo Mabie yo yo lamentable kumae Oya foi intable kumae Agable kuma bakula mabi Mabie yo yo Mabie yo yo Nyeme abladiabi ko dehe abi mi penye kemba ribi television eno mi hanye awawa tuhu kemba gadang bebe ni femo no kamobeli nyele da nenyenye yo akoko achreku mi iyo no chumo na ehodiami beke na shine hu nsamba ne funjiano e TV jiano ekon ni nke anokwale ye gani femo nyemi ni jigadang bebe nke mba ni nke bahanye menen mini wo baye hisani menen sa ni wo baye le baba o eja ke pi puetete shi beke na shine no ni alonu hu akenke mba ni nke bahanye shi dani majeni femo shishi masumo ake madanishi ake da ke boena iglanye ise shini pa koyense be ba sheni tu enjole ofe wo ba na hijole nuchu mune keji nwonye shikebe maba na kambia me no no hewo me ninko nke mi mpanifai
nye kekiani wodi wo nutwumo hihye ni wagbasane mmene nye fe noko ni nye wonhi enyam nye hanini ehye hwedwuba ni nakanoko ni nye fe no hesane mmene nkenye bagba ya kemi na akokọ akyereko ili ake asoma isu onlo isu nyeke nyese ni hu ni ji so ni huwe nke woche ekomeba i program neno ni ji numo chawe ni leji botiano chawe wulomo ikeleba program neno ni wobagbasani na agbake na oshina kofio yetema nke oshina kofio ya na le yetema ni no hewo wogbla leke ba ni fe mo neno ni wokele bagbasani e bajale sani emi chonwo ofen wo na heni sani eka no se nke fonye hi akema suma ke wo yeto ni woke ya woka yi wo bo a wo che lele nke ba fonye hi nyeme nye wo mi hegbele kokoko nye fe nye bua nye bomode nye fe nye kenye tro nye pendwe kenye sismensi eba wo bua fe na ni wo lo wo envelope mi fe ni wakate wa yi wo bua wo che wo suma ke dani wo ba bia ne ko nke nya agbasane ende nche na beni no fia no tele aha beni etele beni ejishishia aha kemoni woni he ha wo che aw menele no ni makenye imi ehye shole noko je no mo chawe pesane ke bu bagba eja kemene wo de nche wo ga egbeye mi ni nli akegbe mo ne egbe oba suma kenke bu agba no he wo ke wo ko se wo ba benyele akoko achireku bajanu he ni gan dangbegbe ni fe mo hu ele gan mi sanji wo gba dangbe he sani wo gba iwo keji egbe ni ko ga dangbe he ko pe wo ke baba ni wo ke ba hamu shidano ba no ya kono ni te no beni baleke beni eji wo ke no ni okeba wo kete wo ka ha wo che ulo mo ni ji nu mo chawoye osumo ni maka ibo ake Ribi television Ribi multimedia bi ameji meni ame ha wo gbe ni wo ke program na ba ha bo da so na kan no ni masa amada mi de nchenye na o kan le adiagba the first le ji gbesi efe no ya amanye le enini na nuchumu so ne nke ebo akekejo na ni ntase mi neke ni wula ni hefefo ikeji mo fe mo na mi ake na akoko ma ndi o hefefo wa then na o kan le adiagba le eji mo ni echun eke na o kan le adiagba foundation ni amehiye na pe na apa na oyiwala dom na ka no ma ya no huma da na lamleshi iyakele no gbekegwe na le ehani wo sete no nokojo ma ya no fio na iwala don akenyeke dromo kaji bo ye nokodo ba nya no kewa mi ofa ne try boy ne 0557041348 allo 0500161769 bia ne ehehia ake advert baba program ne no ake sponsorship baba program ne no wona afeni ni bi achake ni kaji wo ke wo baba wo ba ye bi papa hu mi na kan no wo no yakono ni bodi enchocho e ko ba wo ke sanjin pi ya afoshi nwie pi kra bo bodi enchekwa mo hinmen nye ma bladia bi ko de he abi to be ni wo ke ba fon nye hia be ko ne ho ani ji ochi ni ho ne no wo ke nu mo chawe ni ji botia no chawe wulo mo wo ke le ba studio wo ke le ba basani ni wo ke esanjin fe ba fon nye hia wo fe wo bo ekoto wa agbe program na akọ achireku nke fon nye hia ke ni fe mi dromo ni wo mo fe wo che dromo ewo nye ba nye bua me twunye to fi o ko e nye ke twon no ni wo bua na wo ke wo envelope mi fe hwene ne won ya no mo chawe hia wo ke ya wo edi ona fe ni ake wo nu twumo komi ahale na efo be mi ni shika fo no mo chawe e ke se ba ma he ni wo kele ma e ba ye ebu no he wo nye hia nse kenye na ake ndamo ntwe ne he be no mo chawe je wo ya kaji wo hyeje mi fo fi abo na e ba amale woke ba han na nne hunye na aka yeshika ehye no mo chawe e wonye hia wo
amonto ne botia no ne amini wo hye wo ba num wo chawe akotro ayi ni wo nhye kenya ehia wona afa ni no ne nyahu ne kemadro wo aka wo kaye wo kempo a wo che wo kaya wo ide ike amke atashi ami amewo no wo chawe meni wo ke no ni wo keba aba ni wo keba wo ncho hie nkenya kekaji nhye bia na ehu mahanyele akemba wa monto ne le botia no jen ni akoko yindamo shia mi wo babo tie keji wo tie jen hu no ni baba ye jen mi ihe pam mahani okwe kono na ye niye mo chu mo papa no chu ai mi chu Phải nói chuyện cái phép có biết em lâu như thế gì wo ho hie le wo ba bia ne wo kan wo le no ni kan be ni o tun yo wo kan wo le no ni kan wo hie ho ni ye se o chile nchimbenke ye no ni na wo che numo chawe ye temania no wo kele ba basani sa wo chele ba program no wo kele hu ba na sa ni da le be chimo bele ya ba le pe jake kaji fly je mo ko lu ke na ke ko lu ni lo wa mo fi ko ni ko wo ni wo chi wo ben kele ni wo kele basani wo kan ko lawyer hi ake wo ba fu ma te mo fian ke eloko fi ma je loko fi ni wo bua wona fe ni wo ke ha wo che ya ke wo na ke wo che je la hu isa le ko ke luchu money wo ka we bia ke dada ko bi enye kan ke etu bi ha wo ba sumo ato wo ba na ka ke ekeshi ye shika mo ye do no ye wo be ni nje na kan no ni ufa lo wo sumo lo ke agbe ni me ni hu ni bo mo chawe pe e mi ni lo program e ame pe ame ye to ni ame ke na kan to e jino na me tetu akenke ba ni ke ba ha wo no we wo na pe ni le ke che ke chimu ni pa ke gbe ha mi pe je ke ni mo chawe ake shika na ke ha le je o mo ke flo shika ni je pepele hu shika ni agbene ho je shika na ke ha le won ke chukusu ewo chimu ake ha la ke eke ta oloko na ake gbomi ahale wona fe ni na kan shika enya afọ ehale ke ji shika nfo e ba la ke kwe ata onumo chawe ana da bi jena ewo be ele peji no ni de woni imbadi ene kenya na ake imbadi ene be to mi wo yi ake wo ke ba yi wo bo awo che na kan to eno ni nke ba wo o mani e tin Yoruba ade so de da ge you adon ka ge fo ni so chile you no go ba ti de bi e ko de me won ta bo si ake o mo ni ko Kristo ajo bu Kristo o mo ni ko ni ya bu isa ile kan no ni ko ni Kristo de o ya fi fan ye do fo mai ni do fo mi ya fi de ni 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 ko te ni tu aba wonu ko do ni tu uta ya wa onu mo le se ko ni ko no ni wo ke ha wana so ni mas gbo mo dan wa do na wa fo wa so na pa ma ba ona na o fe na te ase kuno wo si mo ta no ta si papa no yi cha o to ba na no kuno du kuno na ko no na solo papa awusi ni se se cha kwa na ni obuta pla do abo che na to ko kuta fi on mo nu ga de ko kudu na di na tu na abo de ka bu so bla bu so o ye ni o se la ko ni no yi na sa wo na go si na so ko kojo awulu bo san fi
Oh, this is fun. No, should not move to say, hey, like, no, not take it to someone. Never go know. Hey, don't you not go la boyo? Sakuma pate na busu. Hey, but the good for yeah, man, particular apasan o, I got to know what I'll tell you for the Panama. So I go be no. Say, cafe right now. In a Kenya, no, Imamine, I put in Yamia, to go try it, to go no fair, no, it's a job of fine. Well, now, they body van, travel to the largest champagne, not so, champagne, not so one, largest champagne. Oh, no matter what, the Jomu, not like a Jomu, a senior latter, can look to me fair, and no go to, what you believe a banana. The big of me on it, take a mention of the I saw what I'm mammy, and money in this cafe. The knee come while I peg it. You what floor, it's not doing a fellow now. One which one work about being in a day. No, you are don't care, you little fair film. No much are you? I know about the one. No, from the new training and apart after one open, I tell you. Okay, what's the open war about beer and which one I can see? The shilling, and not any cafe open was our home. No what sour keba, you may open. Okay, if you fail when you are done. Don't go read that book. Only to the thing. Okay, one of you, one prepare. You might drop. You might want one to don't book a film for she about trap. None of you know. The man do. I don't want to look for you. Nife mambi esole yele ka boale fe shida aka lele ni neke ha mo ne ba ni egba be piana shi fe se ayelu awudo ni wo ye wonu eku esue wo chen le je wonu jon ma da ko lo fe ke wa lo fe le ni ya sho ke pa fe pa da mi ake eni amina bibi bi ne ke ni amekuwa wa mo chawe iyo ya gashi ba wo yi bi papa ni wo se ko e ka ja ka le no na ma ba ko wa ba gashi kwa wo wa mo wa mo chawe ne e wo yi bi na ka wo da ni o mi da mo fi amo shi mo tawanya ba Loy, small loy, abladiadi, odehiadi. Ah, on a chopper at your cool. They wanna do, Beni in Cheyenne, can nuch money in 2 million. Mamba Tuna can nuch more honey. I want to know what she can't a beba book, what charity. It will make a letter she ahele fair fell, Jomoka she danisa, eke honey. She think a liak a beckene, Kenya, what about Bassan? No, he wore. Can you speak the amount on it? Koni ke hese ni tashi leke ni bi eni te no wo jale mi ekome chi dani wo ba tashi no ni iyo obu ke mo pe ejo oyiwa e job agwa oba ha bokoke efo mi denche areho ke mi se fin ebua hina yentwi me di aka reho ake ekwe noko phone wo fie chi ina benima wiele ye gamni mi hye yafo kemake be mi hye yafo ejake ntwi enyomi ake wonye wo fie noko neke wo ke ha wo che wo fie wo le no ni ya no ogba hisani omu no he wokaji wonye wo faneke nani ni wonye wokeneke noko ani na le yeshia no chomi yake gadangbe wo mmeko wo he yaka
keji eni na onyami eni na mo ni tamobeni wo nyami komike eke knali ba ye chinatwumi alohela ni ba ye chinatwumi e ba len ye tochumi e wo keji ehye wo che no e ba nyene na wo tem me komehu alobanye ne na mofia moko no he wo keji enu eba na awie wo monisa no sake akehale mincho neke higbene no minke danye fenshi dani ba gbe program na mo fe mo konike no kuba ni wonye wo kechu neke no chumo ni iko gbe ba fon manja no wo ma fe ni ke bohu okwo au na ke lele wo shika no ke ba wo mobi ni wo yose ho ake bo ojimo ni okeba ni bohu obeye ni wo fe neke no ko imi ehyehi inyememe woke neke numo chawe shikane the presentation ne woke ya hale no he wo hani wo gbasane menese ni minta oni wo gba minsumo ni wo gba wulo me no ahisane ekun ejake efiake wo sane ni wo gba ne se ku wonye ni wo gba ke ya shon wa agba wulo me asane moko keka we nchomi ake saneni ya wie alono ni ya wie be numo chawe saneni dabida mingba wulo me asane nye so chie nchohi nke nyake wulo me amenuchumo na mechu ameya ameba bemle etamo osofo amonton na epode nche wo be na mi osofo ye sanchoni shi kule wo bibla mi esake amechoni sake wo ni wo yeto ni wo kwe amechia mo mi ameyeli mo amenu amata de wo mi ameya ka ameba pode nchepo keji ameye biye amebiya school fees ke ni bi fe sake wo ni wo kwe ne wona kanu keji okeba gamli gakusuna wo wulo me ni jo sofo ye ame no na kanu etamu shi amonto ni wo hie pa amen ni ehani eyafe areho ehani eyafe mobo ni amenhwe amehiashi jefe shi san nhwe amehiashi pi hio na me baadin hio hwehwa me hia shida na meyo nke pe amete mbaba o podi nche keji no ko basehi sramo ko basehi alo ake no ko basehi na aja akayi ya me amake ebo no ko ni nyose ya bala ake ye gane me baba o ni yo neke lumone ye anukwale mi amese keji nke amese ehin mi ncho mi ake ekobehia ni eyawa wekupo ake wekuhu aye aboa ame hani masa makai bonoko game wo history wo gbale short baba o kebashi amonton na enimi akokwe atreku ntabia ni nkebogba asane wanyako ni wona history kome ni chon game hepoten ni woje kegbeno ni wocho ni wokebashe eni wo she shimo nokome ni yo ne ke histories na baba o fm njiake ake ni womba woke wulome ameji meni me priest nji osofo ji meni me ni hie gamahi alo gadangbe hi ni wokeba gadangbe wo fe wo liake game ke dangbe bi wonye me dangbe bi tu mogbuguna bi heni wo numu eje na kan no pram bi adame amefe amefata wo heko keji okokete dodo wa amni amefe amepleke o mi keba gadangbe mi na kan no jiga ni jinungu ateshila machine dienche kesoto itema amefe amefata wo heko wo fe ni womba ake wo fe woke osofo ni hie wo him osofo na agba na ake amehie wo yin ni woke baaji ake woche numo lakote ado awushi ke enyemi niji bokete lawe menyo na efe keji okwe ngene nakanhia ni neke me enyo na eje numo na meyo poten ji wulo mo ganyo kokra be ni yo manche efebo na pe mene mi gbabosane keji osumo wo ya agbeleshi no kwe
gamanche yelie fe eji game jenche asen yake game woke waye manche wo manche kokra ke ma wo konja no shimu oyowa zebas nyumo lepe eji wo manche no hewo wo tele manche shimu osolio wo cho zebat yehowa ni meni mechu ne kenu chumoni acho ame ake wulome ni yo gadan bi ami wo saten dinche ama meji game dinche game ni banya mecha me yake la kote ado a wo shishibi ke agbenele bokete lawe shishibi ama meji wulome Ewa balake akeni ebashe ake sa ake woke blofo me ke me koko me ko me hu asa anachapa sa ake wogo meni di middle people meni na meke meni boy na efe ba so wo shita mo me boy baba o ji meni ke wo ba ameke wo bashna ye ganem ekomeji gbese bi gbese niji gbese bi ekomeji abola bi niji abwa bi nakan asreme nakan song boy shimene amefe gameji ame eyake blami ke bi na afofo eke ba fata wo hike ni biye hani ame ba chomo game no he wo benena keji gapo ake cosmopolitan e wo jeshishi eche meni he woni saake wokwe ake meni ji gakoko me ame yi awushi mini woni saake na kalumo yeli ni ji ameni amame no ji shipon wo yo no e abale na kan am nene mi nta woni makai bonoko ake wono mo chemeye wono game anoni ni huwonye ha ni wakayo ake bemli ni ame nawo ake amenyeme ni wo fe amonto ne wo ba fe gadan bebi ekometo noko jemo bemli e yake ga ke lafutumo e hani wo ba fe wo fe wo ba sran wo fe ekome ni bia ne wona ake gadan biye ohi akapa he ni wo je no e ni wo hi hu akapa no ake nakame ameshishi wo yo ni kejo amonto ne wulomo efe noko keke efe me ko madan kocha bulepo ke woni same amena keji mokoka ke wulomo ni anala ake bemoko ne ehie jenkeke me ko me kra na ame ake chufa chuloi maba ejake ameti me ko me huwe ameke jema woji ye epanu chumo ni amonto ne ameke woji fonji nkome ni chuoni blema kwe wulomo ebowo wulomo egbegbomo wulomo solomoni esolio ni ekeshiemo alo sande ni zebas nyomo kechule eke ha esehien loye etamo mose etamo aaron shi amonto ne meni wona me ko me poni cho amehi aka wulome shi agbo ya mehi kaji otebi bla mi obama ake meni awu ame ake osofo ye ona ake mumo konkon ko kan amenu ko poten ko ye amemni ni Yehowa yusu amene ke feni bi gbeye eke cho amenu ni eke egwebi na wiemu shiamonto ne wono ebele naka kaji ona amata de wo miye nyese kwenke ebo ake konkron femoni ana wo eye futa ke bashi nne gbi ne ni nke bowiyo lolu e naka ta de no amewo shi ya ta de se piye wonye nwa wie ye bi amehu amele nene intumo ni matabia le baba lake ekole mi agbele buku mama no ni machon eyaya mu gabi chelo shinta shimunshi ni akokwe achireku nta bi ekeke ake makaiwo ake keji ake gadangbe biye bewulo me na kameni me ni je na kanwoku a amameji game
kron ne ha ni wakayane ne ha ni wakabule aha wo la me ejake amehe nyawo me ni podo ona ni afi ye ga ni wo lo ye mpai na baaji shishi dabi dani no ko baya no keji ote woche senshi apo bulo iyo mpai na aji oshishi na ka no oji woye shamontoni kenyomu wonwa mehemuji na me amenwu amehemuji ihe ni nke na wo aha wo bulo mehu wo cheme won panye fai won liake ebale na kan momo wo tonye yete me pi nye papa nye nuchu mo ni nye nchu ni waka ashinaw kafli efofon nye ni ji ashishin kene nye jahi waka ne wo nye se nye som nye ja nye sole nye haga ni ga ashwele wona fe ni keji wo gla aba hwe wo yin ni wo chabo hwe wona no ni wonu wo konji aye wo ajo mo be ni nchu ne kenu chumo ne wo ha ni nyekenya musu follow ni nchu lele game hu wo ke akeshi akemusu nchimo na ke pa abele shinye no ne ele konko follow ye keke awo shino echo mi ake ni bi kumeni nye teme kumenye fio ne hu nye ba fi won pa nye fai keji abale na kan poe ni chi anye benka awo ye benka mancheme ye heria amishi ye heria nye bi ye hu shi ake neke ni sa ake wochu hanye keji wo hi apa no ni wokai ni wochu ye ka ha ni hia hwehwemu ni nani dani wo ba ye wo boa ni sa ke bale na kan ehwe ga fe hia shi ya ke ga emumu fe hia nyede on pa ni fai wa de nche shi ma ya no ni ma David television bi shi na kan no ni ma da wonye na okanle adiagba the first shi na kano mada na okanle adiagba foundation na ele shi ya ke amebayi ameboa wo ye ne kenu twumu na ni wotwu ha no mo chawe ojogba Yehowa ajo ye fe nkan nkenya ke dan wo baaya wo ba kane wo ba cheche mo fia mo gbe shi ikenya ho akesane ko eba me na ele nke he nya be ya ke ndi akenje shishimla sane agboko eba ye gamle ye sane ne ba e ya balake akega ke ganshi ona be ni fu atwele lele akega ke ganshi be ni gane ganyo ne ke eleke ganyo ne le nke eleke akoko ashireku magbabo no neighbor hidani magbabo ani mafo hin shila ona fe ni kemba no woken womi ona ake no magbabo Akashika chamentable kumae Oya foi intable kumae Ye osheku shimo ne magbabusan woye ganye ni wonu ake woche ni mide nchem bi lesanjinye ni ji woche oko ni lante vandapoe eche adafichalo yeke fome hi ake afitega woche na eshi etichipo ewi ake yele ebiademi ipene nkokokoko ni gaba afite yake akashika duchi yega eke UTC eke ake wo pavement he ni wo ba admo ni wo ba wo lole yo shi genti e na agbe na ake container majin ewie baba o nkesa ne wo ina bo bulletwe kemba mma chombo moni kele pelio bulletwe be kofi one ho ne be ameni owula afere ko vana po yiyo meyo egan wo fite shika ni wo ke beje ne ke oshkente ne asaje me aduche konkome adu fofoi ni ake dade hehe bena feni gbema de sampo aka chono na me fite ne ke grass fofoi na adu ne afi edwami ne je fofoi pe na egbo je green grass na adu epe na egbo shi che na adu mo eje le hu e wa te shi be kuko ne wona ke aflo che ye ahweshi ne mo e adu cement na ke containers amamono ahame na ho ne ye no no call no ja ke shi palaba
me be na de shiega ni oshikente ni wo fe wo cheme chon no keni po ahon ye no ni won we na agbene le ake containers mamo gbete ni me ahon ni ye containers e ni no ni nko no ja ka hyen ake ni ga fomo bi jimi ni ga no ya country no kometo ele mi ni lanto ko nka blabojam nkpene ni nekani na ya no mi ha AMB e ochi nke ya phone chon regional minister owura Henry Kwoti no ke ha mahie nyelo na Akufo-Addo ake leke efite shika baba ho aka ake du che ya Ghana na efe 2019 ka 2020 budget amna lo ke efite shika kpoto akpe ake du mo che ya Ghana na efe ewo ke efite mambi ashika ke du mo che te fote tachi ni chena duomwe aflo ashuoshi ni aka containers mamo gbete ake me abahon ni yemi no say wo tutu bus stop ni yo na kan Liberty Bank here ne jeme hu aka containers edumo je fe ewo any me ba dumo ni amewo chonde amewo basket trotro na ka ya achimota agbe nsa wan gbe aka containers e mamo je fe wo agbe ne lole ji mamo gbe te yere we se hie amechi gbe fe wonye wotashi ni tafrache ne ke buru ani ne aya no ega mi ha mochi ke amefe no ko ya ni ne ka che na floor na ka containers mamo shi na here mateshi wo ba je wo yayan wo ba che mancheme manyeme asafo acheme kasa hi ka ye oblan ko bla ye ka na fe ni no ni sa wo fe ni wo ka kun na kan ni na be ko fi o ne ho ne be ameni owula afere ko vana po yiyo meyo e gan wo fite shika ni wo ke beje ne ke oshikente ne asaje me aduche konkome Beonu enele woke credit e ho fe ba ha wonyemi no odu bodai togbo ye chokacho ni fe mo no ablade TV le de wona na ke information na keje wo wonyemi no obodai oyi wala don obo modern bo hu wa ga sa mo ba nya no ni wo che wie e blessa ni mi e ke e ba chegame ni woje wo yayan akeke ba han waje wo yayan ni wo kefa gai ke wo ba na kawe mo na ewie wo ba gba no hie san lojo gba ya ke wo ba ji wo yayan wo hale shimo e ewie ne kesa ne na enye sale papa ewie lele ganu jile ni ododi omi eyo eni eye nchele kran ke la ke fo eyin ya ko ododi obi shi ebomoden akaje ododi epe egble me ahun de ke ba UTC le ba na UTC ni hu shi ewe neta ni wo fe wo twi enwomni wo le ake enele lele fe gbe ami ake nu ganu gafmo bi ni efa emayi keke wa anu wache sowa aje sowa honorable niji Accra mayor AMA boss eke o nyemi nu ogbana wa denje nye ma chebo amale lo shimu no no wiyo nye pa ju e pa na ajeshishi hu no mfono na ihe na tele na ka ama jeme ni che hu no tun ake alo che fe jeme no mali chokome chu okome pe jinu na afo nye fe nye li ake miye bo wo chess we won yo ma no kan ni shimi we ye ga mi ma bo ake blo fo mi le gba eke o nye fe nye li ake miye ka ke environmentalist ka ke many fan environment here be minji number 1 mpene kokoko na ma afrochi ashuishi chichu ekumi pe na afu container ho ekumi na aka amaje no ni ha na kata ye jemi wo ya aka no ni le ho ewie wo kan ni ke wo kan ye wo ba na ke male
bebe nina nke enya ke ganyo watch honorable ajesowa eke watching Vanderpool Mali shi agbenenye ha wagba asani ojugba video ni nkechonye ani no ni block work na afa ya shikon nye na container kumepe no eji container kumepe the container lewa container kumepe futi na amayeje ni futi ye hu na afa ya kenye pe choko meshishi pe ne ni na so banji yen ko enele honorable Bodienche owiemu jinoni okaniye okebu openen kokoko ye jebo biamiye bo ke je mukumoko ke shi video ni wona je na kenji mi akokwe atreku iya ko jeme no hewo no ni na video mi penwi o shimon to nye liake sani le ko gadangbe he kokometo wele akokwe atreku nke camera ba ya jeme no hewo wo papa ma ya je ma asha boneji mo ma fe ni keji lele ekole be ni woche Vanderpool ha na asha le iwo kiosk ko mi container ko mi efe eta mo container baba o eke ha ni nyeli ake woche eboko modin Shimon danipo ni make nke no ni nke baba ochini baba ni ha ni nke woche Vanderpool awie ko mi fi honorable ni lanti Vanderpool ohwe in babomanye efi aka ye program na no enyemi no anokwale ye gani fe mu no ncheche ebu baba o wabibo sanjin baba o ni nakanaje moji empo wona kweko obomoden oya kwa UTC no na ke bafo ohiene ina ke obohiwoden no no feyele obomoden no ni gafomo bi fie no no feye no ni fa gan yi ofai ojogba shima pa bo fa fie ododo di obi fa me yi na kan no amembebolo no hewo oba sumo ake ni se 4 years ni te shika ni ba ha odododi odio no no kechun o wa ni woji wona wole wo melolo no bawo ya ke wonu ko shishi wona ko le hu ojugba bla mo ni bi ami achon o fa ne shi UTC no le o modern chon emi shibo kon o bo modern ojugba yen sure ake mfe mole intwade habu amontone ni nye papa ni sane e bade nche me fi nya he shimu ona story na ni nke ba mane o ya mimpi e ya ke next week ke wo ba na me mi di nche ntejen no ni nke me na aka adu e ke mi ni ji ewon ehin me e wo kaji aka okwa achireku onu shishiji onu shishinji ga e rise e ko ke wo sheje mepe ni na enken no e ba habu no e ko chemi sane na ajiemu anyama ji na yake mashinti chimake bwa ke mi nke ngwebi wo hu woke wo himbe ayana amonto na he ni wo share be tamobeni nke enye bo me ha ni maka na nye message se hu fio kaji nka na message se fio ne ken wo ba keke agbene wo ba wie wo sanjin ojugba oba ka na messages ye na pe aka messages na ele hu lende ke mi fio ni bi ko mi be keji mi loading message say ye ha ni bu enkenya ya wo drolo ya de nummo chawe fans inga agonto na oba ta ogbe wo ke ha ni ya ka ni bi ni nye fe ele na ye ha ni wo na ipe wo he ni next week de enche wo gboko na eja ka nummo chawe wo ha na enu nsha ka no wo ke ba we de ne ake wo ke ha la ke kechu ni ekeka he omo ekeka fe ekeka fe kusu chawe ekeka sahu ekeka yahe abile akeke me omowo ejake wodenche woke nakan ni bi no na ba je woke baba hale ojugba ewo enachi next week hu kaji woke nakan ni bi ya hanu mo chawe wo ba hani no hu nyekwe sha monton ne nya hani macha ameni me ni ke ameshika aba ni woke adro no mo chawe wo sumo ne ba bala ake ko okenoko eba ni wo hie ipa onu
bono se ne ka bala ke moko ba ka ke nke bibio ni ba moko ka agbo ba a che no ni nke ba efe ta moko ba ka shi ihe agbo ihe ne ke iwo shika no ke ba nche wo publish your platforms fan no he wo obana na ka no ba sa wo ke ba wo platforms ji hu no mo na fe no na ogbe ke no ke ba ke na ka no ni sha monton na ele mache ogbe keke mo fi amo eyo si ake bo hu uwa eko na kan woche ni aya tete obomoden woche ni aya tete na kan no woche ni tete ablo ni na kan no Joseph Abbey Royal Priesthood agbane na Okale Adiagba Foundation Beatrice na Sakwa Saki Fifi Ajete Edna Lamte wache ekomiele wamale unnamed donor male donor ejako oke ogbe aka for manjano osumo le na kankola agbene wonye Justice Julia na yale sakodie mensa ke wache ni langa ni ji langa manche ke agbene huwe Ebenezer Sape o faile keji achegbe no ogbe bakomi masumo ake o hele woshi ake ogbe egbehi o cheko ogbe shi amonto ne ke mene nyeji meni nye dromi ni hani na ke lele gan wo sumo wo he lolo ni na consume ni wo yo wo ha wo chemeke wo nyeme egboko ye wo mi nyenye wo no mocha we hie nyan nike ake be mi ne ke hie ya fotutu awo ye bi ene wo ka ake ngo saneni shimon be mi ni wo ke ne ken fobie wo ke ne ken le hu baje o sahi fefew yo wa ajonye no mocha we de nche ejonye ehia no pa ni ji ni shipi adama kojo ejonye na kan no ji wonyenu echu oyigwala don wonyenu echu ele ebomoden wa ade nche ejake amake menoko nyele wonyenu echu ele ji moni ni shipi da wo shieta like eno gbeye nyeke wonyenu ne bemi ni sane egbe ake ahwewulo moko hi ahye eji moni eyose moni ji wulo mo na me wo fe wole nu mo chawe shi leji moni ye rescue the gadangbe platform eno eke ake nu mo chawe ne elele ojugba le ehienu chumo ne fe hi le jimo ne ke wote nu mo chawe mo le hani na nu mo chawe le hiemni efa nu mo yi ewo echu nu mo ajobo ojugba de nche onu ubomoden ni keji onyo ofe ne o na ma ke lele gbe papa ye galolo ni siumo ye gam ni lololo o jesu agbo ocho woche ewo Yehowa ajobo ojugba amonto ne ele eni wo hyen ye hwake o comment e na okeba eba ewo saake manya ni mihuma bomoden ni maka ni mahabu keji nka ne ko o comment na epo ele nshi ko bi ene kra ewo ni ha ni wo kwa ni wo kan ya comment na no le wo ni comment ele hu ke won hyilahe we amafo he fi baba ni maka ba comment enlodo ni nke ba maka ni mahabu ni ba no Shika chamentable kumae Oya foi intable kumae amount one be o comment ni makani mahabwe shimonda ni makani o comment mahabwe hani nkeshida akple aha wo chofile ake hani gbe mele bi ne esa eba ni nawo agbene hu ani nkeneke no shida ho eko aha Ribi multimedia bi ake ame ha mi hegbe daochi ni nke no chumo ne nke bahabu ya me TV television no Ribi TV bi ame no ame feta Ribi multimedia ame ya Ribi multimedia bi ache ni Ribi multimedia bi ame ke the best is yet to come
keji hotel na ba sha program kwa ha bo alo hotel o rent ni bi no ka show program alo hotel no ka se beni a handle camera ade nche beni agba asane to beni ngba ne na kan no hotel o ka se beni aje osini alo anwa sini but 0500161769 alo cha me de nche ye 0557041348 Ribi Multimedia big bubana sanigba amount on the Ribi Multimedia ameka promotion conclude afine amen ha 10% discount keji oye yalako alo oye party oye wedding no kono tana me sha me hamboe no fe no kono me ba hamboe ame ba hambo 10% discount ni woman ni yo mi mpo oji ake keji bo okenna kanu chumo ba ha me be ni ame ha na kan mo 10% ame ba hambo commission je commission ho pay keji bo hu omotion no keba na kan 10% ame ba sa ame ba hambo ho ko ame yako okebukwe ba ni ake hale osumo na mi ni eko wotawo ni na mo ame na ame chuni ame hambo na kan no nke shida eko hu ba ha me dienche imami na okale adiagba the first besi efe no ya manyo obomoden ke me no hu san fafa ye hambo eko bo oni ni na no chumo eko no ne ni na kan no ni na okale adiagba foundation na kan no ne hu eyo ebu ame babao ni se na epo ni bi na me fie ke batashi next week e magbabu no na me sa me fie eko na okale adiagba foundation ye bua game lolo na kan no nke shida ba ha bo nyenu no ko mi nyen no ko mi ehia akeda no bodi ncho ko shika hio odeta shibo ona atwi ni okena kokwe ashreku gba asane yehowa ajob ojugba agbene hu nke ba ha me de nche in champion DOP in champion director in champion mofemo 1 in a million mi ncho le kwabna lak $100 million bo hu oyiwa na don na kanu na alam le bo hu oyiwa na don agbene nem nche reporter Caroline bo hu oyiwa na don in crew fe sheriff me fe yeyiwa na don agba agbene amaka ni o comment mi wi echon ona Raphael Tete eke I am in tears of joy already. Raphael, Oyiwaladon, watch Raphael ke efo the Jenny GHTV eke nice one. Oyiwaladon the Jenny Oyiwaladon den chebo hu o one watch aga wo fashion wo ma shojogba o tro fa isha ke gabahin wo Yehowa ajobo watch Raphael eke some misfortunes are blessings in disguise. We shall not forget our fathers in their distress. No more has opened our eyes and the journey of support is just beginning. Yehowa ajobo ni eneno owie ejona eyawe aka wodenche woke wo ba chano na kan wo chano wo kai da ke buena araba yi afie ko afie mba na agbe aha ga me wo ba je shishi ekun ni wo nya no kai be me ni wo ba bote homo wo yeli eni wo kai wo mancheme wo lumoye wo cheme ni wo ya ni wa afie ame dromo What you know, okay? And did you hear the blessings the elders pronounced on the donors? This is what happens when we bless our fathers. Lele nakanoni na sakwake na sakwa saki eke well done Ribi Multimedia ayeko nakan ayeko Carolina, it can be God protect us and our land. Yehovah ajobo nakaino. The people are too kind and too respectful of others. While they are killing and stealing from us, we sit and watch and smile with them. Anyone would want to bully us. We are too laid back and careless. If it's up to me, kick everyone out, and if they want to stay, then they must follow our laws. No law we you money we le na kan no in chonye no na ni kenye gbasane ni ye wulo me many your wulo me anyele ake cosmopolitan eje no keje capital na ke bai eje shishi keje wo na meke ni mai no e ake wo ke me futu eche ni no e hani mene wo bla ya ho na me nye se na meke ba shebie shi lele wonye wo
me e ya ka me fe Ghana bi ji ame shi mo nkeji ame ba yin shi ame yi shi ye mla me ni ame lia ke mla ye bi e ne game ama me shi kon ne na agbene kusun ni bi ye bi e ni saka ame ye no e ja kekeji ame ko ame sa me te ame yo ame no watch Rafke. The new battlefront is not the taking up of sticks and stones to fight anyone, but highlighting these challenges on traditional media and social media platforms. Exactly. Lele anukwali huno nimbo hu owie. Amonto ne tombeni beku ni wache ni gawie. Eke bia ne chokoti jenu akeyata. Akpa chokoti ketu kete. Agbene amonto ne hu wa asafo mbi ya me ayi asafo na me ba shashike ya jani aka me ano amahuda da bida je na kan amonto ne bofo ke we are in the 21st century no fia no echake no ha ni TV po ba phone no ni he na ahye amonto ne akenile ni yata akenile ni huota e wo keji wo ba aka akeshi wo pene no kunuku wo ba tashi keke tambeni mokoke laid back je no ko je sefe no ko nakani be akable kuma ba kuma wo ba kuma wo de nche ni wo ba na ya akable kuma ba kuma wo no ne no he wo amonto ne sake ga tete na dede na kokwe ayika akwe wo fe wo heleshi ni wo teshi ye na ni wo tele bo ti oko eti ashin ni ma dan baby ye ife ni ha wo heli ashi ni wo teshi ake choko me wo mo wo he ni agbene wo fe keji social media no ni wo ba ya alo ba gbele wo denti wo stations ke wo ni bi ni wo champion wo traditions wo cultures ni wo ha ni gbe ye anali ake me ko me ye bi na me ba ame ba ni na me ko me ni ke shipon ha me na me ke bule ni sa ha wo to me na me ke bule ha me manche me ke ame lumo ya me ma me I think ake gan will be a better place e ake gan sake gan heleshi sake gan ateshi te bi abo yo wo sake wo ha ni heleshi mi ne wo fe wo ni na anu chumo no ni ye ho nya ha ni wo kanya wo he ni wo ti ashi ake gadan bebi ni wo ha ni gan ha mene fi ake mene nye comment ye ni wo ke hye no ni ye ke ba no no ni wo kan ye ekodo no he wo wo ba ha ni wo ke anu chumo aba na agbe shidani nke ba ya na agbe maka ibo ake ju ni baba ne masa matashi nye se ju enye shi mata eja ke no ko fi overflow na jatin saka ko maka ni shi mu nye keke aminto shi ju ni ba ne matashi ke ntashi anu kwale yega no nke baba ni nke bahambo eke so wo sa wo ke gadan gbegbe ni fi mu isa eba ti nani ma ya maka nye keji ganyu ni oli ake nani bofo chola ake entrepreneur oli ake ochuni ni na anu chumoko alo ofi onoko sort weko ni sa ake gadan bebi fe anna ni gbe ho anna bona fe na anya he aye abo we twa mi ye 0500161769 alo 0557041348 maba ni nke baba na sanigba masha mahabo ni wo ke baba program ne no bona fe ni keji moko yeje ne ko le eta na kan no ko ehe alo na kan no ko ena le hu ena ke ofie ko bona fe ni jara aba beni jaramba shikamba beni shikamba beni nensani yega bega ho mfifo be mene niji ochi keji ochi ni ba na keji wa pe ko no na onyimi akokwe achireku keji opale ni mahele bono ake ga ahin be nke anopale yega ni fimo no ni nke baba ni nke bahambo shamonton ni ni peni make buji ake oyiwala don costume oyiwala don ake ni bibo ni ubami wo fe no ni wo fe agbene ho kaji ote osani zebasi howa eke bo abajeshi kaji chele ni chegbe e kaibo afata he kalo ahi wona fe ni kentashi mana mo akwemi oyiwala don ke mi komo gbekene cha ni o mani abla ofe Shikacha mentable kumae Oya fue intable kumae Akable kuma bakula mabi